अहमद मरुब पाव युहार हाबदा मांगता थोख्रबा इमा कैथेल सेमजिनखिबा अदो मौंग मरेल ताद्रे हाइरे खुरमजे एसटीबी की नुमिति मुगी पाव गलोइना न मयाम बुतराम नोकचरी हजि पाव सनोन पिजरी चही खरगी ममांगदा मणिपुर अकनबा मौंगदा युहार हाबदा अमांगता थोख्रबा इमा कैथेल की सरोक सिंह सेमजिनखिबा अदो मौंग मरेल ताना लोशिंदबना कैथेल होंजिनखिबदगी नोंग युबा मफम यावरे हाइरे नौना सेमजिनखिबा कैथेल असगी पिलर अमदी बीमगी सरुकता येंगबदा फजदबा मफम क्या यावरे कैथेल फमलिबी इमा सिंगना हौजिकसु मखोइदा पेंदबा अमदी मिपाइबा लैबा यावरे इमा कैथेल नंबर 3 सुबगी लैरिबा टॉयलेट असि नौना सेमजिनबदा सेफ्टी टैंक सेमजिनलमदबना टॉयलेट के आउटलेट अदो वाटर स्टोरेज टैंक अमदा थादादुना सिजनरे वाटर स्टोरेज टैंक अदुदगी पाथरकपा यावरे मफम अदुदगी पम अमा सिजनदुना ड्रेन दा थादरे मशीन अकोइबगी फिबम दा हकचांग सोकनिंगाई ओइरी कैथेल सिंह असिबो सेमजिनबगी थबक तौरिबा मरी लैनबा अथॉरिटी ना निंगचिना येंगशिनदना साब लोशिनदना कैथेल फंबी इमा सिंह दा कैथेल असि फमन खिबरा हाइबा वाहंग कया लाकले कैथेल सिंह असिगी सीलिंग अमदी वॉल गी सरुक मचेत मचेत किंथरकपा यावरे नोंग खरा ताबा मतमदा मफम कयादा इसिंग युथरक्तुना कैथेल फमलिबी इमा सिंह दा खुदोंग चादबा कया मायोकनरी हाइना पोटफम फंबी इमा सिंह ना फोंदोकनारकले नोंग याम युयेबा नोंग ताबा कांदा खोइसिदा खोइना मोय लाकपा कांदा हाइरे नोंग युरे सुमाइना येंगबियो खोइदे अमु फम्मिसे अमु निंगाइरकदरा हाइदना खोइदे अमु पाखतलेबा मचे मचे सिगी मपा खोइदसु केलकपा याविको केलकपदुदा अमुसे खोइ पाखतले मोयगी टिका लौबसिंगदुना लागा मोय अमु सेमगे खोके हाइरे अदो खोइदी ngalingैदा नोइना सेमबिगेदि ngalingैदा खोइ लाक्तिङैदा सेमबियु हाइरे अदो फम्मा कांदादि नुंगाइते अदो मोयना खरा ngana हल्लाकांदा नुंदांग सेमबिगे अदुमाइना सेममबा मोय मचे मचे सिदैदा मोयनादि ए कैसु तौदो पतौद्रे खोत्रे हाइदना हाइ अदो अखोइदि हौजिकसु अदुम पाखतलेबा नोंग खितंग सुबगने खोइ कथेनसे नोंग युयेबा मताइदा लोइ हाइजन नोंग युबे यादेबा द फिरोनिनने नोंग सुबजे खोइना नुंगाइजदबा फिरोनदि अमता यादेदना लोइ मांगेदना फिरोन नोंग हाइजलकपा नोंग चोपसिदा सि मताइ लोइ नोंग युयेबा अरे अखोइ सि फेनसु पांदे फेनसु पालनिंगेबा जिरी दाहुजिक मितो बयान चासिन चंगसिलकपा थिंगननबा जिरी पुलिस के एसपी मुबिना लुचिंगबा पुलिस टीम अमना अयुक नुंगथिल खत्ता नत्तना नुमिदांगी मतमदसु बाराक तुरेलगी मफम सिंगदा ही तोंगदुना पेट्रोलिंग चटपगी थबक पाइखतले हाइना एसपी मुबिना खंगलकले मितो बयान चासिंग चंगलकपा थिंगननबा होनबदा लमदम मशिदे लैरिबा तोंगान तोंगान फुरुप सिंगी मतेंग दरकार ओय पुलिसना पाइखलिबा थबक असिदा मियामना सुमतिंग पांगबियो हाइरे ngarang numidang pung taretlom taba matamda more bazar ge UBI bank ke mayoknabada leiba furniture dukan oiramba dukan amagi mamangda kg ama henba IED worm ama bag amada haptuna leiramle mafam aduda bomb मोरे पुलिस के एडिशनल एसपी रॉबिन्सन याउना मरी लाइनबा पुलिस ऑफिसर सिंह अमदी तरामथु शिबासाम राइफल्स के पुनब खुटपु अमना मी अमत चंगहंदना थमलबा मतुंगदा ngasi इम्फाल दगी बॉम एक्सपर्ट टीम लाक्तुना अयुक पुंग मंगा मखाइरोम ताबा मतमदा बॉम अदो असोय अंगाम याउदना लोकथोखि अयुक पुंग निपालम ताबा मतमदा हाउलैंड फाइ दगी खरा चटलगा लेबा जंगलदा बॉम अदो असोय अंगाम याउदना पोखाइ हनख्रे पाउगे मरक ततना ते में ब्रेक जोलिप 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiu a magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season aloy krabadi. Adu di ma. Amu hanong na bungar.
asum tawna mango season chat khabada adum haina Winkies mango swiss rolls adum phangaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly tests strictly in the NEET pattern. Free students save secure mark for 80% and above. 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo punshibu Winkies am tadi piudana. Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabani na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit their CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 02852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo punshibu Winkies am tadi piudana. Mioi bagi nungai na basimbang zariba aibu mafam chadana langthok piduna mahok sagi kalda akaiba pihan badana tana aibu mioi bagi yekna bani haibire ngasidi Manipur da NGO ama thoraktuna aibu mafam chana thambina ba senbire sizina baloiba matungda aibu store listing asigi manungda tharabiu maduna aigi anoba mapu ama poktuna amuk hanna mioi bana koigi mating amuk pangzage nati chat lage ba please I chat lage ba election ki matam loi khabadi adu tuma amu unau phangaro asum tawna mango season chat khabada adum haina Winkies mango swiss rolls adum phangaro khangedana Pau ki matung dataram nok chiri hajik makhata ba pau Safe Manipur University Safe Manipur haiba pandam da VCAP pandi lokthok na changsin ba khongjang bu sogat ba utuna local surrounding people of the Manipur University Kanchipur na sinduna kawata gi Manipur University fawba khongjada ma chatkhre khongjada du da veteran politician Okram Joy and Mangiyaw na miyo kyana sarokyaki Masagi kidney animak narak padagi dialysis tawba ngamdana leibi Naremthong Laishram leiraktagi Samurai Latpam Pameshwari na thengnariba awaba kyagi matangda ISTV News na sandokiba pau adugi tungda IMC gi opposition leader oriba Ward number 6 ki corporator Taurangbam Indrajit na Pameshwari gi apokpida lupa lising tara khutsinaki Ward number 6 ki member Huidrom Deepak Susarokyaki ti Indrajit na mahaki maikaidagi awaba mateng pangbani Chief Minister gi Axel gi tengbang da piriba khudong chaba si private hospital da so fangalabadi layeng bada hena mapung fa bangamgani haiki Ward number 6 ki mafam da yawna tangna thokpa amasung leita lairana piktana akoi leiraba imung amagi ana layengi maramda ISTB ki kutang da hapir bagi tamakta Ward number 6 ki cooperator masung member singi makai koi gi primida isina ubiriba ISTB bo amata da tagachaba phongdokchari Chief Minister ki hakchengi teban hairiba card asi paire masigi hairiba card asi dasu
प्राइवेट हॉस्पिटल लेरिबा मणिपुर की अदुगुम्बा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदसु मसिगी कार्ड असे असी सिजिन्नबगी अयाबदो अथुग मतन पिबिरगदी हाइरिबा चीफ मिनिस्टर की हक्सें की तेमांगसे अमुकेना अफाबा मरा चेरबा हाइबदो अया ओइगनी अब थाजै System of Rice Intensification SRI gi lo pathap tawduna fau thaduna Manipur chathok hena marang kaina puthokpa ngamgani haina SRI gi lo pathap tawriba district level gi crop competition da hanba mana fangbata natana lisingani tara manga tara taruk ki best farmer Manipur gi state award fanglakraba kumbi kendri gi manung chanba wangu nongdang khong chinga lekai dagi M Sam Chandra da ISTV news de phongdorakli farmers singsi all India ki atai state singa yengno matam dadi farmers singi khak sam khena bai tare Manipur ki lomi ma haire gadi lo sangama mara ma parima pari ni humu busni yam balomi goi bai tare aduna hari balo pathap si dadi khoi SRI to busi yamna sana gani hana khalli maram di karigino area se peak pani dana missing di yamba aduga sabi na ba mi di yamba pothok ti wat pani dana hoji maksu khoi matai lam dagi sing mayam ma la khoi lai daga sari ba adu blockade to matam da sana thangna ba awam am mayong nari ba se khoi kan ge hai tar gadi sarkar na kai tongan mayam ma laujra ga su khoi farmer sing sina labuk ta kum me har ga thamoi seng na aina huri ba hana gi lau pathap si dagi anoba mawong ma hongdo kana kamaina ai gi apik balam sida hana gi thoyo pothok ki sangs dagi hena pothok putho kanda ai gi imung manung hena saukhat na ba amadi ai gi laikai khungang na tra ai state asi wata pa da ba sinjak ta mi pantang da ba mo henge har ga di khoi labuk ta kum makanda ngase ino hona jari ba sigun ba SRI hairi ba lau pathap ase khoi puna mangna mai punna ongsin minar go hona ba matam da khoi phaugi da maktadi अखोई मणिपुर हौजिक मताई लमदगी अखोई लैरगा वालगा दे ब्लॉकेट लैबा मतम दे कोई साना बद वारी बसिंग असे खरा मखैदि खोई कोन मंगमगनी हाइबसे असे थमजनिंग Thangkulun Enterprises की proprietor Thangkulun Haukipna National Food Security Act की मखादा मोरे ब्लॉक की नॉमिनी ओइरकलबा मफमदा मे थागी चेंग एजेंसिंग दा येंथोकपा होख्रे थरमदुदा किसान मोर्चा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सेक्रेटरी एच नंदोसु सरुक याखी चेंग येंथोकपगी थरमदुदा एजेंसिंग ना चेंग येंबा मतमदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबसी कोकननबा मणिपुर लेगांगना पीरिबा चेंग की मसिंग असि हेनगत हनिंगबगे अपांबा फोंदोकनखे थांगकुलन हौकिपना महापु नॉमिनी ओहेलकपगी तमक डीसी अमदी डीएसओ बु थांगतपा फोंदोरकले मियाम की दमक थादरप चेंग मपुंग फाना मियाम द यहोनगनी हाइखी थांगकुलन हौकिप proprietor TH Haukip and Co Enterprise ni handak 21st July 2018 da DC Tingno Parna engon da egi enterprise da egi farm da nominee more ching oina nominee da happy basi ay yamna harawi ay su tungda makha tabada ching si more da mayamna loina thunaba ei honnagani DC ga DSO ga tanaraga mayambu penanaba ei honnagani aibasi ei thamjaningi Hazere bidamare ba pau amukahna Yuhar habada mangata thokraba ma kaithel semjin kibado mong maril tadre hairi Jifau bugi na estimne pije ba pau matang ashare le senjere mideng tabiri basing bo mokana khurumjani